Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo, Gasa itibiyag. Oh, Leia. Apay akas tati lang ah. Ada ka di parikot mo. Ni, agsaong kamot taplam mo. Apay ngamin aya. Siguro, nagapa kayo manan ka ni Denver niya. One friend, nagapa kami talaga. Impudno na ngamin nga dalimad a relasyon da ka ni Eunice. Di mismo pa'y matakasinsin ko. What? Diyos me, Marimar. Ay, sugarak man iti dahit na nga impadamag mo, Leia. Nagsakit na panunutan, friend. Insukat naklang aruden. Ngamiti pa'y mismo matakasinsin ko. Dayjay matayunis. Amo namat nga gayan ayat kami ka ni Denver. Tsaka mo. Alabay amon, friend. Saan alitin ti paraking ka? Iso ti lalaki asaan asaya nga makuna. Move on, darling. Sana si ka tinapukawan. No di kat ni Denver. Ni Denver. Apay anaramin mo kanyak tikas to'y Denver. Leia. Insukat naklang aruden. Ngamiti pa'y mismo pa'yla. Ngamiti mismo pa'yla nga kasinsin ko mat. Una yan tikas to niya'y naramid mo kanyak. Pakawanan na kumalaya. Aklo nag-asak din nagbidot. Ngam awan maaramida. Gaputan niyo ni stipod nung ay ayata. Iso tinapatag kanya. Kaya't mo asawan. Sanak nga inayat. Kasta ka di. Nag-unfair ka, Denver. Inayat ka. Impatag kay di kasta unay. Ngam sanak matgayam nga inayat. Leia. Ngamala. Nagsakit na ito nga inaramid mo. Nga maramidag ti amin tapno malipatan ka. Katsapay lang ko ma. Tanaragsak kayo iti kasinsin ko. Anya? Sapay lang ko matasan mong tungar aramidin kit ko na tikas iti inaramid mo kanyag. Leia, anak ko. Aldawan, gamsaan ka pala nga bumangaw. Apay, saan ka ama pa nagtrabaho? Saan, tatang? Awan ganas ko ama pa nagtrabaho. Anya? Saan ko amay konsentrate pa nagtrabaho? Gapo ka dagiti do at tao. Ay, lipat mo na dya alalaki anak ko. Imulam iti panunot mo. Asaan nga iso ti lalaki, aparakan ka. Tatang. Pagyaman ng paikit di Gaputa impakita na adagos ti ugali na. Ika nga agayan ayat kayo pailaan. Kasadun ngay no agasawa kayo. Sakit kasta pailaan ti araramidan na. Iso ahusto laan nga nagwinaswas kayo. Tasaan kakit di na ilawlawan iti babaero akas kenkwa na. Planom, ti mapanagtrabaho iya syudad ko na. Awan, friend. Kaya't ko ti mapanagtrabaho iti adayo. Barang ijay kat malipata kun amamimpinsan ni Denver. Anya? Kat kasanon ti trabaho dito ay nabilang laang. Naglakalaang ti ag-resign, friend. Kaya't ko talaga ti agtrabaho ijay syudad. Ala adaking ka dayta. No siya, diyak kumakayat nga badayo ka.
Ngam no ti panagkunam, kaday tati wagas, tapno makamove on ka. Go! Ada ka ti pagtrabaho madagos na bilang laan. Ada tinang rekomendaan ni Farah kanyak. Ada ka nung amin tigayim ti amo na ngagsapsapol iti caregiver ang mga iwan iti anak na. Kaya't mo asawan. Private? One friend. No dito'y probinsya kat opisina ti ayan ko. Sa Anthony Jay syudad. What? Nakaadalak mo iti caregiving. Iso nga okay lang ang kanya kapanawak ti trabaho dito eh. Tay nakagtrabaho kas caregiver ijay syudad. Okay. Adaking kadayta. Kunak man eh. Nung pangaasing kumaa. Aging nagdayutan tuman. Nung awan ko mati makaliplipat. Sikakit di mat friend. Saan to Apolos ang mapasamak dayta? Inaldaw tanto lata nga agsarita iti messenger. Nagpintas matan dito'y boarding house mo, insan? Ay na, agyaman ak unay insan. Nagdalusak ka talaga ta insagan haak ti isasangput mo. Sikakit di mat. Amo matasipod pa'y sa anak anaarte. Sa bagay matkit di Ala, agina na ka pa insan. Amok anabannog ka iti biyahe. Wan nga rod insan. Makabannog mati agbiyahe iti adayo. Agina na ka tamangan ta inton madamdama. Nagluto ak iti pinikpikan para kan ka. Ay na, amo mata talaga ti paborito ka. Wala. Idi pa nga minubing tayo. Saan ka maumuma iti pinikpikan? Ay wan na insan. Kalpasan ti pananganta, mapantan iji balay da mamleti. Yam amo karen kwa na. Tapno mayam amo na kamot iti anak na nga aywanam. O sige insan. Ang madamag ko man. Saan ka di nga istrikto day ta mamleti nga ibagbagam? Naku! Saan insan? Nasingpot ni mamleti. Kasla kasingpot ti boss ko matlaang. Baknang da, ngam nasaya at ti ugali da. Naimbag amalam yo, ma'am. Isu ni Leia. Ti kasinsin ko. Naimbag amalam mo, Leia? Kastamot ka da kayo, ma'am. Naimbag amalam yo. Pakaragsa ka klaunay. Gaputada ka nga inrekomenda ni Farah kada kami. Nabayagan nga agsapsapulak iti caregiver ang mga iwan kuma iti anak ko. Kasta ka di, ma'am? Naimbag langan tanakuna na kanyak. Nga da kanuti kasinsin na a caregiver. Amabalin na nga irekomenda. Ay, uwan, ma'am. Ngamiti kasta kinapintas mo. Kabailam nga tanga iwanan ti anak ko. Nako, ikarik, ma'am. Aramidik amin akabailak. Pagyamanak no kasta. Akatala, tangay ka umay mo dito'y syudad. Oray agrest kapayla ang inton pikat. Oray inton Lunes kantula nga namang ruki. When, ma'am? Malaag kape tayo pa'y. Kalpasan na, mapantayo iti silid ti anak ko. Yamam mo kakan ko na. Rodel anak, iso ni Leia, ti mga iwan kan ka. Iso ti agbalin a caregiver mo. Okay. Leia, iso ni Rodel, ti anak ko. Nice to meet you, Sir Rodel. Malaam mo yung tinagan ti tunggal maysa. Agsublitan ni kusina, tanda na patag nga ibagakan ka, Leia. Kinapudno na. Adoon tinagbalin a caregiver ti anak ko. Ngamawan ti uray maysa anak kaanos kan ko na. Ha? Awan pa'y ti caregiver anagyan dito'y iti maysa bulan. Abinda kat nagpatinggala ang iti maysa wenno do alawas. Kasta ka di, ma'am? Wan, Leia. Ngam nasingpot ti anak ko. Iso na laang tanagbalin akasta gapo iti sitwasyon na ita. Sigod asiman ti anak ko. Ngam iti agawid ko madito'y tapno agbakasyon. Na disgrasya. Iso nga adda fracture ti doasa ka na. Ah,
Kasta gayam, ma'am? Saan ang makapagna ni Rodel? Iso ano saan anak kaida? Nakatugawlatan iti wheelchair na. Numaminsan, kayat na timapan maipasyar ijay town. Wano di talagang aglawlaw. Okay lang kanyak dagita, ma'am. Basic at trabaho ti caregiver dagita. Saan mo't ngamin amasango dagiti dua akabsat na. Tadamot trabaho da. Jakmat kabaalan asyak laeng. Iso ang nagsasaritaan mi ang mga alakamilangan iti caregiver. Tapno at damot laeng ti mga sikaso. Kan agpatumar iti akas kan kuana. Sapay la kumata maanusam nga aywanan ti anak ko, Leia. Ay nainsan, kunaklakit din no nagalas alakay ti anak ni Ma'am Letty. Saan matgayam? Kat na nagwapo abaro ti anak ni Ma'am Letty, insan. Sigun iti pamilya na, nasingpot ni Rodel. Itala ang akas di ti ugali na, gapo iti pan nakadisgrasya na. Kasta ka di? Iso nga awan ti makaan-anos kan kwa na, gapo tagbugkaw no maminsan. Kan nakunada iti kanyak, nga addan sa ngamin ti madi nga epekto iti utak na ti pan nakadisgrasya na. Ha? Barang maano sa minsan. Okay matisweldo kadakwada no bilang laang. At dapay bayad ti overtime mo. Agasam man. Kaslapay kiti dakdakkel ti sweldom a caregiver ngam ti sweldom iti adda ka iti probinsya nga opisina ti ayan mo. Ay wen insan. Adda yung ano ikumparam. Nagsaritaan min ka ni Ma'am Letty ti may papan iti sweldo. Free pa'y amin amakan. Oh, manmano ti kas kadakwada pagtrabahuan insan. Isu nga ano sam, barang agbayag ka kadakwada. Nasingpot da ko naktumat. Good morning, Sir Rodel. Naisagana kong ti food sa pamigat yo. Saan ka mabisin? Mangan kayo kuma, sir. Tapno makatumar kayo iti agas, kalpasan ti panangan niyo. Imbagak lang nga roda na saan ka mabisin? Apay kay pilit mo? Anya? Ay ko. Sorry, Ma'am Leia. Ha? Sorry ko nakmanan. Hala. Iyag mo nga rod ti makan, iti abay ko. Tamang anakon. O sige, mangan kayo, sir. Uno, subuan kayon. Ha? Ay, saan? Saanan? Nasakit ti imak. Ngam kabaalak pa'y matagsubo. Okay lang ang kanyak, sir. Subuan kayo latan. No problem. Aniya? Ay na, pasensya ka kuman, Leia. Narabyan akmaten anak kaawid. Narabyan kamaten nga agawid ije boarding house yukin ni Farah. Naku, okay lang, ma'am. Awan parikot iti dayta. Awan mat aramidak na sumangpeta. Agyaman akno kasta. Kat, kumusta tinagmalumyo iti anak ko? Ha? Okay lang, ma'am. Aywan gayam. Tinulungak ka nagdigos ni Sir Rodel itay aldaw. Ha? Ni Rodel? Nagdigos? Ay napagyamanak unay, Leia. Among kadi, si kala ang tinakaiturad anang tulong kan kwa ng agdigos. Anya? Dagiti nga minsigod ang nagbalin a caregiver na. Saan da maanusan, gaputagbog ka o. Kasta ka di, ma'am? Okay lang mat ni Sir Rodel, iti tinulungak iti panagdigos na. Ay, sapay la kumata saan ka amaumuma ang mga aywan iti anak ko, Leia. Agbugkaw at talaga ni Sir Rodel, ma'am. Ngam gagangay na. Isu at irumbang ang mga iwan kan kwa na, kat caregiver ang makaanos. Kan makaawat iti sitwasyon na. Nagmayat ti init itaabig-bigat, anak ko. Ha? Amangan no kayat mo ti mapanagpainit ijerwar. Tauray ijay kan nga agkape, anak ko.
Uwan man, mama. Kaya't ko tagpainit. Kaya't ko ti mailikaw-likaw iti hardin. Katuan awan mo ti aramida kita. Iso asya kung ti mangilikaw kan kay Chay. Ha? Apay? Awan ni Leia, mama? Awan kano day off na mat ita. Anya? Ay, saan nga ruden, mama? Inton bigata ko nagpainit. Anya? Ni Leia ti kayat ko amang idoro ni ti wheelchair ko. Ken iso ti kayat ko agtimpla iti kapek. Hala, maturog akpay. Sa anak unay anak katurog idirabi. Hello, Tatang. Hello, Leia, anak ko. Kumusta ka matandi ta syudad? Kumusta nga iti trabaho? Okay akla ang Tatang. Awan ti pagdanagan niyo, tanasingpet ti amok. Ay, kanasaya at ano kasta anak ko? Agawid akto inton umay abulan, Tatang. Ay, sige. Padaanan mi dayta iti naman ako. Wan, Tatang. Alang arudan. Umawag akto manan inton maminsan. Inako nagtrabaho. Naimbag ka pa, insan. Kasla saan ka mabambanog nga agtrabaho? Ha? Pulos, ajak makita iti langam ti bannog. Si kakit di matinsan. Mabambanugak matlaang nga kasken ka. Ngam saan laang amadlaw iti langak. Ipampamaysak laang ti oras ko iti panagtrabaho. Gaputa iti kastoy nga aramidag. Ininot ang maliplipata ko ni Denver. Lipatan mo dahi dyan mamimpinsan. Awanan pa niya lalaki. Kat, isuda pa nga taging ga itaki ni Eunice. When insan, umadani nga rudan ti panagkalaysada. Saan mo aya nakita ti impose da iti Facebook a public invitation? Anya? Masikugan ni Eunice. Isong agkalaysadan. Nasayaat no kasta. Sapay la kumata saan nanto nga aramidan kini Eunice ti kas iti inaramid na kan ka. Masarakam to mo ti maikari para kan ka, insan. Itaman pa yan nakaisom kayo sa Rodel. Aywan gayam. Good morning. At to'y ti kapeyo. Nandiyak ka mo. Basta nagisimaklaang ang nakakita kan ka, Ma'am Leia. Anya? Uwan gayam. Nasayatad da kan. Kaya't kung amin ti mapanaglikaw-likaw iti hardin, mabalin ka di nga ipan nakijay. Ha? Ay katuan Ijay kayo nga rudan nga agkape, sir? Uwan, ijay ako nga kape. Ala, mabiit lang aron. Alalayan ka ang makatugaw iti wheelchair. Agyaman ak unay, Ma'am Leia. Gaputa saan ka ama uma ang mga aywan kanyak. Nga uray mabugkawan ka sagpaminsan. Ha? Ay awan parikot iti dayta, Sir Rodel. Kastoy ti rumbang nga ugalyan ti caregiver. Ti aganos iti pasyente kan makaawat iti sitwasyon. Uwan gayam. Mabalin ka diti agsaludsod, Ma'am Leia. Anya dayta, Sir Rodel? Adda ka din kaayan-ayat mo. Ha? Awan kaayan-ayat ko, Sir Rodel. I'm single. Okay, Ma'am Leia. Itaman pa'y nakaisom ka mangkit kita iti cellphone mo, anak ko. Ha? Kwa. In-accept nga minan ni Leia ti friend request ko iti Facebook, Mama. Anya? At damat gayam nalpas na a degree course. Ngam nakaskas daaw, tan anusan na ngay aywanan. Kat, isumot siguro at ma-enjoy na at trabaho, anak ko.
Nasken nga agpapigsaak ken agpaimbaga kon mama. Ay katrumbang laeng nga anak ko. Itaman payakasta ka. Agam dagiti napalabas anangaywan kan ka. Saan ka matakasta? Mama, Jack ilibak. Adda pa naggusto ken ni Leia. Anya? Ken Jack mailibak. Mariknak nga damat pa naggusto na kanyak. Ket sapay la ko ma. Ta sa anak nagbidot iti dayta. Rodel. Good morning, Sir Rodel. At iti kapeyo. Agkape kayon, tamapan tayo iti ospital inton madamdama para iti check up yo. Thank you, Ma'am Leia. Ha? Apay dito'y sabong dito'y table, sir. Para kan kadayta, Ma'am Leia. Anya? Sapay la ko mata magustuhan. Pasensya ka ko man. In-order ko laang dayta through online. Sa anak pa'y mat ngamin ang makaruar. Tapno siya kumati ag-effort ang mapangumatang para kan ka. Mabit lang. Apay nga ikan nakiti sabong. Diya ka mo ti agaram. Ngam itid ko dayta asabong. Gapotay ayatan ka. Anya? Sapay la ko matasan nakapaayan. No pa'y kasto iti kasasaad ko ita. Ngam dakkel tinamnamak nga agimbagak. Manipod na amamu ka. Jack ilibak nga gayatak matkan ka, Sir Rodel. Ay ayatan ka mat. Sipod siyak tinagbali na caregiver mo. Iso sa anak amaum-uma ang mga aywan kan ka. Gaputa saan lang at isweldo ti pampanunutag. No di ka, ti ayat ko kan ka. Oh, agyaman ako unay, Ma'am Leia. Una yan agasat ko iti biyag. Kas na jak patyan nga agayatak iti pasyente. Kan agayat mat ti pasyente kanyak. Naangaw at talaga ni gasat. Anya? Pudno ka di dayta nga imbaga, manak ko. Wan, Mama. Inaklon nakmatan ni Leia. Iso arumbang agpaimbag kan agpapigsakon. Tapno maaramid ko dagiti banag anas kan nga aramiden ti may sa boyfriend. Ay nakaragrag sa kaklauna yan ako. Awan ba ko na kinileya? Nasingput kan naasikaso iti pasyente na. Iso ama siguradok asaan nakaabaybayan. Wan, Mama. Kat sa dino tayan ni Leia. Nakaawi din, Mama. Amok anabannog dayjay, tanaggapu kami di ospitalitay. Iso ako nga uray agawid ang masapa. Ay maragsakan para kada kayo anak ko. Sapay la kumata ni Leia at talaga tigasat mo. Naragsakan ka dirita nga imbaga minsan. Nga maging gaita. Kas na jak patyan nakaayan-ayat ko ni Sir Rodel. Amo minsan, tigasat saan asap sa pulan. No dekat day tati agdisnudo adungtang iti biyag. Saan mo anam namaan ngam isumot gayam tigasat mo? Ay, una yan. Jak lakit di pagarupan day to'y apasamak iti biyag ko. Nasingpot ni Sir Rodel. Matured, kan ada na talgad at trabaho na. Iso na lang, ta saan pa'y makasubli iti trabaho na, gapo iti sitwasyon na ita. Sapay lang ko mga rod tagim bagmatan. Tapno may subli ti sigod, insan. Awan pa'y ti makatawan manipod agayan ayat taleya. Ngam anya? Nauma ka kanyakon, kasta ka di? Sika talaga. Iti kaano man, sa anak ama umaken ka. Gaputa saan ka ama umakanyak. Anya nga ron?
Kas iti nakonak idin ang tadakan ka iti sabong. Saan ko nga mo ti agaram? Basta intod ko latakan kan. Iso nga ita, itid ko manan da ito'y singsing para kan ka. Ato yo. Ha? Para kan ka da ita. Sapay la ko ma. Ta saan nakapaayan no ibagak nga agkalay satan. Ha? Angam, no niya ti pangadang mo. Respetwak da ita. Yes, I do. Ah, Awanan ti makagapon. Tapno agkadkadak iti dayta, Rodel. Ay ayatan ka unay. Kan amok asikan tigasat ko. No kasakit tinapalabas, kastamot ti kinaragsak tinamnama nga agururay iti masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.